Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ule voin hi vaw thani somni palina ni lai ni nia tuntum video a chuan India in Arakan army le China a hmu dan India chunga poi khoi tura China in Arakan army a man tangkai dan vel kan ngai thla ho dona India intelligence report le Indian army thu chu a alan dan te kan ngai thla ho dona ni kan hriat angin India elpui ber chu China ani a sumdon na le diplomatic lama na sa takin an in plan siak mek ani voiduai lo kan lo tar lan to angin India chuan sumdon na kongpuyatan Act East Policy noya Kaladan Multimodal Transit Transport Project aduang mupa chanchin tharanga event chuan kan hratlang pui to inarin om India in China chakna tharui cha thenna na arua manna Kaladan Multimodal Transit Transport Project chu sangni som pali khan pai fel tumani a ahuna zo felani man lo hle sangni som pakwa somni chungin zo fel man tum le ani a zo fel man ani le ta hri lawani hi External Affairs Minister S Jaishankar chuan he project hi final stage kalpui mek ani thu asoya har satna om thin po sut kian zel ani a chakzo ka mala kani to tur thu asoyani India hian Asia chimchak Southeast Asia ramtene na insum don ton na turin he project hi atin zona ni lain alang lo lama atumber chu China khin le tani kan hriat angin China chu khovel sum don na a ama hroi tu zinga omeka diplomatic angzong po in South Asia le ramte naute a bethiam ema sarkar le sarkar tho ho na siam puya sumtam tak puk tirin leiba mangin athlung betrin ani India then omram thleng in China hian aron min chho tamaya Sri Lanka Bangladesh Nepal te po China hian adoi ameka heng ram ho ne na India sumdon na le sarkar tho ho na chu China hian aron lu alan chho tameka ni Asia chimchak lamram Brunei Myanmar Cambodia Indonesia Laos Malaysia Philippines Singapore Thailand le Vietnam te ne na tho ho na thazok India hian nei theinan malak na lian takanaya heng ram zinga hian Indonesia Philippines le Vietnam te chu South China Sea China hian ati boirenga wangin China hian thlop em ran lawani Kolkata atanga Bay of Bengal long lian pui ron kal tur chuan Myanmar Rakhine State a sutu longchol munaron pandona heta hian Asia chimchak tan kongpui in hongdon ani India malak na hi Asia chimchak ramte hian an chhor tangkai don hle ni in alanga hei wang hian China hian India ruam man na hi a hlotlin a hlau hle Kaladan Multimodal Transit Transport Project hlotlin lo dan tur China hian a zong char ani ber mai khovela hian helpol manga an elpui ram ti buaile an malak na ti sukuk nan helpol an mang thina Pakistanin India ram chunga lul ruturin helpol a train thinte Iranin Israel le US chei buainan helpol a mang tangkai thin hle a Iranin hela thlop te phei chu Syria omhunan khuara an noksak em mai le ngala mani lok po khan Israel tuel thei phurlong a beya rocket mangtena ka pani kha chutiang che chuan China hian India project ti thuan opnan project khoina la ya khosa Arakan army te chu amang tangkai viau thina he Myanmar a zung kai helpol te hi China ne na inzom na nget tak an nei ni in India intelligence te chuan an soyani he project a mason na rural tam tak siam mek na a na thok te chu ruk bowan ni thina na thok ho ti buain ral thuam mangten ho hian an rik rap fawa mason na tho mek chu asukuk na satpha hle ni in soyani thozo hun tura ruam mana zo theilo ani pha fo ni in India thu chua chuan atar langa sang ni pariata veibel che zanga somthum paruk ruam mana ni a tuna chuan veibel che sang thum zani zet he project a sum man tur hi ruam mana ni le ta ani sang ni somni pathuma thok zo turin ruam manna an siam le to
Myanmar sipai sualten mipui rorel na anpong lak le ta ka wangin sang ni somni pathuma he project hi zo thayani angem ti chu ngai tu tham takani le ta a baka sipai lam hian rawan rel zelani chuan China hian sipai rorel tu te hi athunun tlat si a hun bituk chunga siam zo chu soilo a hlo cham lawang ti po sei thei talawani hei hi India hian a hriat renga wangin sipai ho tu te hi a be chengam hri lawani India aral tlan ron lut te po zong chuaka thon let turin notice state pathum chief secretary te chu Ministry of Home Affairs lam chuan lekha an ron thona India hian Myanmar a mipui rorel na tundin ani le theina na mipui lam thlop a in a phong lam chel tu sipai sual te poi soi hlau hri tlatani India project hi Mizoram chawani lawa India state zinga tlo po harsa lenlok anga an soi marchak state ta na poi mo don le a sum don na kong pui zau taka in hong thar don ani tun nai kum sang hile som pasari sang hile som pako bor so mai po khan Arakan army te hian helai project na thok mi panga te chu an rubawa na thok tu pakhat phei chu aboral le nga lani hemi nu thla som na zun thla sang hile som ni a chuan Arakan army le Myanmar sipai te chu he project khoina bullok Mizoram chim top zorin pui antia chuan in kap chiam maya khami tuma Arakan army le Myanmar army te in bai kha anasa viau ni a soyani mi zatelin nu na an chana mi nuai ni sing ni sang ruk zet te chuan anin le lawan chua sana hemi nu hian Rakhine marlama in khuar Rohingya Muslim te chunga Burma sipayan chele ta a mi sangte lan thia mi nuai sari chuang zak Bangladesh a luan ni kan hriat angin Arakan army te hi Rakhine state a in khuaran ni a Arakan state ta na zalen na sualan ni India Myanmar le China in rina peng thuam hun chu an thunun na hnuaya oma Kachin state chunga Laiza area helai ram ria hian hun puyan nei ani Aung San Suu Kyi sarkar le India khan he project na kallai ti boi tu hel Arakan army te beitur hian joint operation an lo nei to a Operational Sunrise chu February sang hile som pakwa khan lotling taka na yelo ni to ani March ni som ni pathum sang hi som ni khan Myanmar counter anti-terrorism law nuaya Arakan army te chu helpola puan an ni a Myanmar sarkar nen inka hai thu an thlunga inka hai thu thlung zamani nu hian e te po hian thoman nei talawa India project na tho po akal tuang ta hle ni in Mizorama Assam Rifle Brigadier Digvijay Singh Assam Rifle Commander chuan soi Myanmar a sipain thu nei na an ron lak nu khan Arakan army te po chu tubole dawlung in kara tuilai rap ang dewin an oma Myanmar sipai lam chuan na sa takin pressure an pe a nambil sipai lam te in thurwala sipai dawron tuma om chu Burma sipai ho tu te chuan an mutlang veka heti lai hian Arakan army te hian inka hai thutlung om sa an lo zom that boka wangin hei hi chuan lama mangin ho te chu helpol an ni na hli sakan ni ta thut mai ani kha nambil silai lek pol zinga Arakan army ho ai poa inka hai thutlung zia pui masak le thutlung vong him tha inka hai thutlung bo chelo te po an om ve thawa ho chau helpol an ni na hli sakan ni na chan hi China uite an ni wang ni inalang hei hian Myanmar sipai ho tu te hi China hian a thunun hne hle tia chiang hle video masalama India le China in Myanmar an in chu dan vel kan tar lan to awangin khalam kha chu soitam to lovela heram pani hian economica compete an in tumna hian Myanmar hi mun poimo changtu ani a economic mai pialama anchak na so nge nan man an tum ve a India ai chuan China hian Myanmar a hian mason na rural adin masazoka poisa tam tak Myanmar sarkar puk tirin China hian Myanmar atangin ham thatna tam taka ru trok ani sang hile som pathum dei to khan China hian project lian tak Myanmar a local pui to a situi longchol mun bulmaya hian longchol mun lian tak siamin project an local pui to a tin China hian ral thuam dollar makta doi jani somsari manjet Myanmar lo le tir to bokani
Mizoram in he project kan chhordan tur hi mitam takin an soi thina Kolkata atangin longlian turu tak chuan Bay of Bengal tuipui chu KM zanga somli pakwa chau zo in Myanmar a suitui longchol hmuna ron thleng dona suitui po ta tang hian luipui kong zo in longlian a kal thei dona he tui hi kaladan lui ni in paletu athlengin KM za som nga ani paletu atang hian motor kong pui KM za som chu zorin pui thlenga ron kal le a zorin pui atang hian Mizoram longtlai chu KM somriat pasari ani to ani helai longchol hmun hi pai felani to a mase Myanmar lama hian nazo lawala thunga Myanmar lama KM nga athui lai tur la oma hemi zo hian kong black topping khoi angai to dona India lam KM somriat pasaria hian leido po zo thokhatani to a Myanmar lama mlei bridge somni panga siamani dona Mizoram lama lei pariat vel la do angai bok ni in India lam chu ran soi lei ho hi rin taka do ani na chan chu indo na lian po India hian amma chon theya China epna na tin zone ani awangin lei zongjong hi 70 categories anga siam vekan ni dona indo na tengte po tan par thei turin ton somsari po dol zo tura siam an ni Aung San Suu Kyi chhai boinan China hian AA ho kha amang bok ni a soi ani a ral thuam tam takalo supply to a sum le pai ei tur ne na supply tu chu China ani hetiang do bok hian United States ho kha China hian na sa takin lo pui to thina ral thuam thaber bera man tira China hian heng helte hi alo mang tangkai viau to thin ni a hriat ani State ho hian sipai po sing thum chuang zakan na ya Myanmar a Federal State ang devin mani ro in rel hranin an om to a sipai po hran pa hlakin an nei to ani Myanmar sipai in thu nei na an chan reng chuan China fachuam Arakan Army ho hian Federal State status ang dewan nei ve le mai lo mo India epnan Arakan Army ho hi China hian a man tangkai ema wang hian ral thuam thazok nen chakzokin AA te hi China hian a thuam chholawang ti a soi thei lova Myanmar a mi hring dikna paljut na nasala tuk chu India hian tuna mulo der tlata Khovel Democracy Sarkar lian ber hian Myanmar a Democracy Sarkar pai thlak lai le thisen tam tak luang mek chu a haidar lui tlatani chuan Khovel in India po hi aladem ron nge yang India elpui ber China hian Myanmar sipai ho tu te athunun mek lai hian India po in Myanmar sipai te ti thinri ma hlau hle ani ti chu ral tlan te thon kir tura state pathum CS ne na lekha athona khan ati chiang hle ani engpo ni se Myanmar boina hian re hun la nei ngei dona mi pui ro rel na pai thlatu sipai helte pai thlatura Myanmar mi pui le nambil sipai in thurwal mup lain Arakan Army ho te hi an che ve du lawemo Burma sipai lama an la tang zel dona ni chuan Myanmar mi pui te hmel ma a anin siam palang ti a hlom hle ani video dat le in lo ngai chang thau don nia in zawa in mangtha le vek ole